Halo teman-teman, wow ada ondel-ondel naik mobil truk nih teman-teman. Wow mantul-mantul. Yuk kita arak ondel-ondelnya teman-teman. Yuk kita nonton ondel-ondel. Wow ada ondel-ondel lagi nih teman-teman. Wow ada ondel-ondel polisi, ondel-ondel pakai baju pink sama ondel-ondel dokter nih. Wow tapi nggak ada pasangannya nih. Jangan-jangan pasangannya yang ada di atas mobil truk ini nih teman-teman. Yuk kita pasangkan ondel-ondelnya teman-teman. Yuk kita mulai pasangkan nih. Ini ada ondel-ondel pakai baju warna pink nih. Ini empuk ondel-ondel nih teman-teman. Yuk kita coba taruh di sebelah ondel-ondel bapak dokter ya teman-teman. Wah nggak cocok nih teman-teman. Ternyata ondel-ondel bapak dokter bukan pasangan empuk ondel-ondel pakai baju pink nih teman-teman. Yuk kita pindahin di sebelah abang ondel-ondel pakai baju warna pink juga nih. Wow serasi ya teman-teman. Wow keren-keren. Yuk kita cocokkan lagi nih ondel-ondelnya. Kita pasangkan. Ini ada ondel-ondel bu dokter nih. Kita taruh di sebelah ondel-ondel bapak polisi. Wah nggak cocok ya teman-teman. Bajunya juga nggak sama nih seragamnya. Yuk kita pindahin ke sebelah ondel-ondel bapak dokter. Wow betul teman-teman. Ternyata ondel-ondel bapak dokter pasangannya. Wow mantul-mantul. Yuk kita pasangkan nih satu lagi nih. Ada ondel-ondel ibu polisi. Kita langsung taruh di sebelah ondel-ondel bapak polisi teman-teman. Wow mantul-mantul. Serasi kan teman-teman. Wow semuanya udah ada pasangannya nih teman-teman. Yuk kita lanjut cari mainan teman-teman. Yuk ikuti keseruan video kita hari ini. Wow ada balon warna-warni nih teman-teman. Wow pasti balon warna-warninya ada hadiahnya nih. Yuk kita pecahin yuk. Kita pecahin warna putih. White color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon putih. 1, 2, 3. Wow, ada hadiahnya nih. Wow, hadiahnya telur berhadiah warna pink nih. Yuk kita buka teman-teman. Wow, ternyata hadiahnya permen viral nih. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita simpan di atas mobil truk ini. Yuk kita pecahin lagi yuk. Aku mau pecahin warna biru nih. Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon biru. 1, 2, 3. Wow, ada hadiah permen karakter nih teman-teman. Wow, permen karakter ikan lumba-lumba nih teman-teman. Wow, lucu banget permennya. Yuk kita pecahin lagi yuk. Selanjutnya warna apa nih teman-teman? Aku mau pecahin warna hitam nih. Black color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon hitam. 1, 2, 3. Wow, ada hadiahnya nih. Wow, ada bola sepak berhadiah nih warna biru. Yuk kita buka yuk. Hadiahnya apa ya? Wow, kita dapat balon warna-warni nih. Ada warna hitam, warna hijau, dan warna biru. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita simpan di atas mobil truk yuk. Yuk kita lanjut lagi yuk. Tinggal 2 nih teman-teman. Aku mau pecahin warna ungu nih. Purple color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon ungu. Wow, kita dapat permen lagi nih teman-teman. Permen karakter kelinci nih. Wow, lucu banget. Yuk kita simpan ke atas mobil truk kita teman-teman. Kita lanjut lagi pecahin balonnya nih. Tinggal 1 warna pink. Pink color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon pink. Wow, kita dapat Caca nih teman-teman. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita simpan di atas mobil truk kita teman-teman. Kita lanjut cari mainan lagi yuk. Kita cari di sebelah sini. Wah, ada bola nih teman-teman. Wow, kita dapat bola warna biru nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita cari di atasnya. Masih ada nggak nih teman-teman? Wow, masih ada nih teman-teman. Wow, ada 2 nih. Ada warna pink sama warna hijau nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Yuk kita ambil yuk. Ini ada bola warna pink teman-teman. Yuk kita kumpulkan.
Ini ada bola lagi warna hijau. Wow, mantul-mantul. Yuk kita cari lagi yuk. Masih ada nggak ya teman-teman di sebelah sini nih? Wow, ada sesuatu tuh teman-teman. Wow, ada bola lagi tuh teman-teman. Wow, kita dapat bola warna kuning. Wow, mantul-mantul. Yuk kita simpan teman-teman. Kita lanjut cari di sebelah sini. Wow, ada lagi tuh teman-teman. Wow, kita dapat bola sepak warna orange nih teman-teman. Yuk kita kumpulkan. Wow, ada lagi. Wow, ada bola sepak warna putih. Yuk kita simpan teman-teman. Kita lanjut lagi cari mainannya. Wow, ada sesuatu tuh di bawah. Wow, banyak hewan-hewan nih di sini teman-teman. Yuk kita lihat yuk, ada hewan apa aja nih teman-teman. Yuk, ini ada zebra hitam putih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Ini ada gajah. Belalainya panjang dan badannya besar nih teman-teman. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita lihat lagi nih, ini hewan apa nih? Wow, ini ada jerapah, kakinya panjang dan lehernya panjang. Dan terakhir ada singa, si raja hutan. Takut. Kita cari lagi mainannya di sebelah sini. Wow, ada lagi nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ini ada mobil warna orange nih. Wow, mantul-mantul. Ini ada mobil supercar warna merah. Wow, keren. Terus ini ada helikopter warna hijau. Wow. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Halo teman-teman, ini udah ada keranjangku nih, sama ada mobil truk warna merah. Yuk kita lihat tadi kita dapat apa aja nih. Kita dapat bola sepak warna putih, terus ada bola sepak warna orange teman-teman. Wow, ada bola sepak berhadiah warna biru. Wow, keren. Terus ada bola warna hijau. Wow, terus kita dapat bola lagi warna pink. Wow, ada bola lagi warna biru teman-teman. Wow, terus ada bola warna kuning. Wow, kita dapat telur berhadiah warna pink nih teman-teman. Wow, keren-keren. Terus kita dapat gajah, badannya besar dan belalainya panjang teman-teman. Wow, mantul-mantul. Terus kita dapat singa, si raja hutan. Wow. Terus ada zebra hitam putih belang-belang. Wow. Terus ada jerapah, si kaki panjang dan lehernya panjang teman-teman. Wow, kita dapat permen karakter, lumba-lumba dan kelinci teman-teman. Wow. Terus kita dapat coklat caca. Wow. Terus ada mobil warna orange. Terus kita dapat helikopter warna hijau. Wow. Terus ada mobil supercar warna merah. Wow, terus kita dapat ondel-ondel nih. Ondel-ondel polisi sepasang. Wow. Terus ada ondel-ondel lagi. Ondel-ondel dokter sepasang. Wow. Terus ada ondel-ondel pakai baju warna pink sepasang. Wow, ini hasil buruan kita hari ini teman-teman. Teman-teman sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.